Okay. First born TV show nk'ibisanzwe. Hanyuma uyu munsi reka twongere turebere hamwe ibyo abahanga ndetse abasesenguzi ba politiki abashakashatsi batandukanye batekereza ko M23 yakabaye isaba leta ya Kongo mu gihe baba bagiye mu biganiro. Ndagira ngo mwibutse yuko ibi biganiro bizaba ku itariki 18 ubwo ni mu cyumweru gitaha, aho leta ya Kongo rwose ya Felix Tshisekedi yemeye kujya mu biganiro na M23. Ariko abantu baribaza bati se ibi bintu uko ari byinshi biri aho ngaho bitandukanye, M23 ishobora kuzagira gute kuzabyumva, cyangwa se leta ya Kongo yo izumva ibyo M23 yisaba? Nukuvuga ngo ugendeye ku byagiye bibanza mu minsi yashize, murabizi ko niba warumvise ikiganiro twakoze, amakuru twabagejeho yo mu minsi yatambutse ejo bundi, niba utaracyumva link iri muri description hasi waza kucyumva kugira ngo uze gukomereza kuri iki ngiki. Sasa rero uti bimeze gute? Ubundi kimwe mu bintu M23 ishobora kuzasaba leta ya Kongo nuko yabasha kubona ubwigenge. Kivu zombi yabi y'amajyaruguru n'iyo y'amajyepfo zikaba zagira gute, zikaba zaba leta zigenga. Iki nicyo kintu abahanga baheraho bavuga bati nicyo kintu cya mbere M23 ishobora kuzasaba leta ya Kongo. Hanyuma niba se bigenze gutyo, urabona nkuko nyine muri buriya bihugu bindi byagenze, dufaturiye no muri Sudani murabizi ko Sudani y'amajyepfo ari nayo ibarizwa mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC, East Africa Community, yagize gutya Sudani ikagabanywamo kabiri. Hanyuma M23 nayo ikaba yafatiraho urugero, ikaba leta yigenga, byanashoboka bagashyiraho umuyobozi wabo, cyangwa se bigakorwa nk'uko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimeze. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika murabizi ko ari umugabane wa leta nyinshi zirenga 50 zagize gutya zigakora USA, United States of America, ukwishyira hamwe kwa leta za Amerika. Ariko muri ziriya leta zose buriya habamo leta zigenga, ariko ziyoborwa nyine of course na perezida wa Amerika, zigifite n'amategeko yazo atarahinduka rwose, agendeye ameze nk'uko yahoze mbere. Kubura harimo leta zigifite ibintu zicyubahiriza bya mbere, ariko mugasanga izindi leta ntago zibikora. Ubona nk'uko ushobora gusanga bavuga bati dufite igihano cya burundu cyo gufunga umuntu burundu, ariko izindi leta tukaba wasanga bavuga bati twebwe wakoze ikosa riremereye ushobora kuryishyurira hanyuma ugafungwa igihe gitoya. Ese M23 na Kongo ya Felix Tshisekedi ibi bintu bizagerwaho? Iki nicyo kintu abahanga basesengura ba mbere bakavuga bati binuza M23 yakaba yari cyo kintu iheraho cya mbere na mbere isaba inuza leta ya Kongo. Ariko nanone mu kuresaba leta ya Kongo hari ibyo leta ya Kongo nayo biteganijwe ko ishobora kuzasaba M23. Ese M23 leta ya Kongo yisabye iti mushyire intwaro hasi, put guns down, stop fighting, stop the war, ahantu mwafashe mushyire intwaro hasi. Ibi ni bimwe mu bivugwa yuko leta ya Kongo nayo ishobora gusaba M23.
ese M23 ibi bintu yabikora niba ahantu yafashe igihe kingana n'imyaka yose bamaze barwana, bakaba barigaruriye ahantu hanini rwose, ndetse bivugwa ko bashyizeho n'ubuyobozi bw'agateganyo mu gihe bakihafite hakiri mu biganza byabo kubera uburyo baharwaniye. M23 nayo ikaza ivuga iti nako DRC Congo ya Felix Tshisekedi ikaza ibwira M23 iti namwe mushyire intwaro hasi, hanyuma mutubwire ubundi kintu gituma murwana ni iki mu by'ukuri, ni iki gituma muhaguruka mukarwana, mushyire intwaro hasi hanyuma ibintu tubishyire ku murongo, hanyuma ibintu bigire gute bitungane. Ese M23 yo ibi bintu yabyemera? Ugasanga ni ibintu abahanga basesenguza ba politiki nabo bagenda basubiramo bavuga bati ibi bintu nibyo bishobora kuzaganirwaho mu nama izahuza, mu biganiro bizahuza M23 murabizi kiteganijwe ku itariki 18 nkuko nabibabwirwa n'icyumweru gitaha, hanyuma bikagenda gute bakaba biganiraho kugira ngo amahoro abe yaboneka. Ariko nanone hari ukuntu M23 ishobora kuzagira gutya igasaba leta ya Congo, nayo urabizi ko yitanga ibirego bitandukanye, ikagira naho yisabira ibihano. Ibihano murabizi ko yashyiriweho ibihano by'uko yakabaye abayobozi bayo bafatwa, yashyiriweho ibihano n'urukiko rukuru mpuzamahanga. Ati noneho natwe habanza hakurweho iki, habanza hakurweho ibyo bihano bikurweho, bimara gukurwaho twumve ko twisanzuye, tube twabasha gutega dutembere, tujye mu mahanga, dukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ubwo ni igihe izaba imaze kwemererwa ko zigiye kuba leta yigenga, Kivu zombi zikaba zaba leta zigenga. Ibi ngibi rero mu gihe leta ya Congo ya Felix Tshisekedi yabibyemeye, ubwo ibiganiro uko byagenda kose bizaba ari ibiganiro byiza biryoshye, hanyuma habe havaho kumvikana ku mpande zombi. Ariko mu gihe ibi byose byaba bidakunze, mu gihe wenda leta ya Congo yabibwiye M23 iti mushyire intwaro hasi tuganire twumvikane twumve ni iki kijya mbere, ubundi mufite ikihe kibazo, hanyuma dukemura ikibazo mu mahoro, ibi bikananirana. Mu gihe M23 yabibwiye leta ya Congo iti hakurweho ibihano byafatiwe M23, abarwanyi bayo n'ubuyobozi bwayo, ndetse n'ibihano byagiye bivugwa ko u Rwanda ruhora rurenganywa ruzizwa leta ya Congo, ruzizwa M23, narwo ibihano byagiye birufatirwa bikurweho kuko rurarengana, ntago ari bo twebwe. Mu gihe M23 bivuze gutya, urumva ko leta ya Congo iba ibyubahirije, hanyuma ikubahiriza n'iki ngiki cyo kuvuga ngo Kivu zombi zibe leta yigenga. Uko byagenda kose ibiganiro byaba bigiye gutanga amahoro n'umudendezo ku mpande zombi. Reka dutegereze ibizaba, hanyuma amakuru acicikanayo buri munsi nakagaruka tugenda tuba updatinga tubabwira uko bimeze, kugira ngo tutazacikwa n'ibizava muri ibi biganiro bya M23 muri rusange. Iyo icyo usabwa ni ukudukorera subscribe ubikuye ku mutima, hanyuma ubundi ibintu bikagenda neza kuri Fastborn TV show. Ndagushimiye, reka dusubire mu minsi ya vuba cyane, mu kanya gato cyane bageza ikindi kiganiro cyane makuru agenda avugwa ku bijyanye n'ibi bintu bibera muri Congo mu by'ukuri bimaze igihe kitari gitoya. Ni mitatu nk'ibisanzwe, turi kumwe kuri Fastborn TV show. Fastborn, subscribe Fastborn, like Fastborn, comment Fastborn, share, ubundi
ube uduteye inkunga ifatika rwose, ifatika nk'umuntu wacu. Fastborn hejuru cyane tubagezaho ibiganiro bitandukanye, twaganiraga ku ngingo eshatu. Ibyifuzo abasesenguzi bavuga yuko leta zombi leta ya Kongo yakagombye kuba ifite, hanyuma na M23 nayo yakagombye kuba